And some of the Ghana and 7 try a good so den. Social media, I Rev.obofour, Prophet Adom Kyei Duah. In fact, most of me a shot, see a chapan, and so a quote that Papa cry about 1 ebepa, as over the same baby 2 jar. There's no, and that's what now Rev.obofour so at the new year day about a crowd pet trend. Yeah, answer na for Semino, a bobo hono. Yankotie Rev.obofour asema or the 2 jar, a fire Stephen Adom Kyei Duah, or Motokwa Becase, Ecoso and home. Satan ya di obro asem bro asem pa your friend of bronze. Jadromu akokura ofa hype. Emnanti akura fa hype nya hwebiem. And the fact that you are old doesn't mean I am your koiko. Area kama here o 42 abodwe se meme na kobobo no aka jesu oni mbocha asamo ajai. Afi na bobo blaster anya uti brand baby jet o. We just no 3 na guachi. Ono na tire no na da ni tire ho. Ha! Wodashi. Ya me count ya se afi na wo sha 3 years. Ya di asha di aboy abeti di atu etire ho. No, I am honest. We are the murder case about Kokra Toswa. Yabaju to emergency unit. Me yet me can some to me sooner and I'm go for Fonso. Between year 31st, I'm atomic park away. Last year 31st, Yamo would already 9 days. As you need Panja baby. Ya high bass. Any challenger 9 days. I say no catch me. Obi a obey sorry agisi the car chini the whole Ghana. Ansan why I sorry back. Enemy am me to one nipa dware aba. Uti pan me. You the craze you the craze. What you say? Akokura yare for. We yare nti na say. Men say yare be we dey yare. Any people are said here, what Tiano or Bottom or Dream. Oh, you might only have put the other. No, who probably I am, Mr. What type of 4? We are 2019-18 so far. Maybe your old customer, and I'm still in the move. My blaster and I check. With a soup for me, you coach you. We see me from just him out. You the mad? Are you the craze? You can buy all the bloggers. You can even buy somebody from my camp. But I am still the title holder. When I speak, it becomes a law. Without me, you are nobody. You come me shut up. Who be sure you sumoja who the mother crow? No confess obolodi aya. We are talking and you are shouting. Foolish man. I say go and fight your levels and fight with them. I am not your co-equal. Are you getting me? No, asana me ka wonya nti ase ma me nkyire mu. What me this sofo ne. Now kan kire me say me kyai me nyini asana me this sofo na de wadi a kyefri ne nkora abremu no. Me ne ye pe. Anya utipa na me. Ko hu utipa for. Se wo pe de ye de age ye de age ye de to da me. Ko to da me na ko tena ko gwanu ase. Ah, they were back Okrano. You are back Okrano, your coach. Canada, you know, is if it Ghana phone can correct.
enti ne adwane akɔhye age akyi no me de wanyini na wanhu nyansa na wo ye ho se wagimi a na so obi be na ju so bebu na ne agu de wo ye so na odi mfie abekasa. I am still blessed than you. Satan ya di obro asem ne so bro asem a ye friend obro nsam aya bro asem Jesus ye nyamia kan bi obro so nyamia asem bi obro so one pen to me nya bribi ade wodi firi sura manansa ono so so obi wo fie na eyo. yes That is wa bro di ade so some so okay awaria mi asafado na medema ono so say ya yiwa ya jiwa nemu ni wanu wanyama kwahye po ase. Jesus oh Mema tampianim na wunya wa yaresa ono so say abefo na twitwa nam wo wukuro nim tina honto. oh Amen. amen Praise the Lord. hallelujah And to Obofour say Yesu Kristo ano kasebiano ya wadi obro as eso obro so safon and a Bible for one Satan na sorry time ya yesawo ho ni hia dem Satan hia dem. hallelujah on some kasiya pa Wojia na jawan kwa ono so se botuo ay kukumu wa answer on kwaba Mutieme pa memma safon ebinom abawo nase. yes And in Obofour say ene asofo binom ene me ya adwen ebinom so ene me ya adwen Israel monti mu twan obeda ni Israel fie twan aya adwen. yes amen Right? yes And until asofo bebre epie ba say ya gani nyena. Amen. amen Montie me enunti na wo ene wa kuna sense say Miss Heaven osoro adomi. yes yes Enunti na brofo wa kuna sense say mene manyankopon tem etia. yes no question Enunti na o my Ghana emufa ebejimi atum se me mifrinya. hallelujah Jesus Amen. amen We are Philadelphia. The Miss Heaven Makacho se had na medabo Bible. yes Obiso your suffer. Obiso ye nyaminipa. Chirabia also what that way nyantokwa. question Mentawa meboni. yes Me masasa ni mawie yani. Revelation chapter 3 verse 1 to 13. Me panameda. yes amen Amen. Philadelphia na yokuo ehwo na yada. Osofo yi wonyame nipa adofo won so chire. Just declare yourself and show your origin. That's all. And not necessary say you kasasa. And not necessary say with deformation of character, assassination of character, insulting one another. I beg you. yes Lord Jesus Ojina baby, umfrinyame, or yes sir, or therefore message radio. Wow, yes amen. amen Praise the Lord. hallelujah Right, ebusia we dey makwaba say muguso hwe Adepa TV. Ensem no na meka say egu apron so
egu abia so no na ebinom kas adna Ghana asofo kra ebinom mo pe entokwa asa eye no kra se Ghana asofo pe entokwa enti ne mo pe entokwa ebidi ho nkomo ye be twe nkomo ya samre ye saka shodi ene ye ejesedu ana enwosa anointing ono so wa han my be twe sa ko busia ye makwa wa de party you so wo de meka se wo ye sofo ejesedu bebre kase ana na Ghana sofo mo pe entokwa adna boy na Ghana sofo ni we ni ko na adna mo pe entokwa sa ede na ekoso Eradi shira ahwefo nyina. Amen. Enye se Ghana asofo binom. Ena epentokwa. Nti ka se Ghana asofo a I say odi ye nyina ayeden. Afra entokwa ne de enye ne na entokwa na ebe hyase entokwa na hyase efiri osoro ho. Tokwa ne si soro na Nyankopon abofo no epam obronsan ba asase so ha. Enti no number 1 so oye nyame nipa ya wonoma bi wo Bible say ya wonoma nyina ho kwan but enye ni nyina na eden e fatai obia ne ni mission ode ya na de but se Nyankopon adwuma a ye no ho enye adwuma a eda from sao wo hwe Matthew chapter 5 verse 11 na Yesu ka asem bi wo say midinti yebetamo akan sembone ene atorosem ede ayeden ede agumoso enti so far as say nyame afro ne de e wo say we ready for sa normal we say but obi wo ho a obi ana meka so obi ane say na obi wo trend but so go trend okay enti opeso ye bibi na ode yeden ode gi ni din otie eye Rev.obofour ekase wo se papa no epese o trend na akokra o trend na o hu se Prophet Adom Kyei Duah prophet o probi o trend na enye se bia trend na ope se trend na papa ne pa na Obofour no se o trend because ye okrom ha say and ye hu se satan na obi nim na ginam and Obofour so sa no ma we ya bi eden esie na Obofour so ede ene obi nim benya beef sa no no so ede trend here because that time no obi nim no Obofour no so oba no ofa ayiso no de bai etenda no se bia se trend kra na papa na ipa eni kwa sa so ma na how because onzu gina obi kon so na obi di hu what you say enti no eno ma bi wo ha ya ye ho se ye nyame adwuma no e wo se ye timetwi akra ho e chen trend ado okay asofo bi nwere akra ho ana na akra de bi ni mudwen wan ka we ombe akra na egu na wo se ye twen ye kanyame asem chiro because ye onoma bi wo ha wo ye sofo na se wo ye a obi o ye wiase ni kra etimi ka se sankofo bi se ekranti asori dem kra me nyeden minsi wada oti ase ye onoma nyina ko enye nyina na fata yen enti se noma bi wo ho na se as a man of God se obegina ya da bia me ka se ye papa otabe mo ni Asserting mo ne Danka Williams mo no omo ho nsem ba pa o ba wo se obi begina wa beka bibi dabi on se adwuma no obi wo ho a wa ye adwuma na chew but onya matured obi adwuma nyame obi o nyame adwuma na che because asem bi wo ho a okra wonye sofu kra no ana se obi kra wiase ni kra gina wo se me kra wiase ni kra sa wa di we me nyaden menka enso sofu otumi yeden eka nanso no saasam na okan na etimi tu obi suntudia e ma ne kase no sankofo wenti no asori dem kura me nyeden minsi o ana metima ka no kre se sa no ma ekosu ama nipa bebre kura no se gidia ewo asofo mu no afiri wo mu no kra na me ka chero pe de asofo ne bi ye pe de mo ye no ebi no kra kase sa no ma wenti sa asofo wo mu ti asori kura me nko etiane no first na wo kase obi ye nyame nipa share respect ani ade ade ba na o ka so di for so masa we mu omunye correct omunye fake o ti ase eti nkofu kakra bi na abefra fra dwumani ena ye no ma bi ma akosai asofu papa nyina o ti ase nyame nkofu ankasa omunye papa ye den ewo ho go Bible say many are called but few are chosen o ti ase but enipa ba akokoya ade a
Oya hwan yɛde ni nyina ayɛ den yɛde yɛ nyina bɛfra enti no de abetima ka ne sɛ saa no ma na ɛkɔ no enya no na nyame adwuma no nyame adwuma na nkasa nyankopɔn frɛ sɛ mɛyɛ no sɛ hwɛ de ɛkɔ so sɛ sia de yɛ nuanom asɔfo ni bi yɛ na enya nyame adwuma no ɔmo yɛ no yɛhwɛ Rev.obofour and Prophet Adom Kyei Duah papa yi issues wɔ no ma moyɛ sɔfo no ka mo ntimi nka no behind the scenes say bia mo ba bontene ma Ghana fo ni pa nyina hu sɛ problem bi wɔ no ma na hwɛ me ka no kra kyerɛ opa wo mo mo ndɔ mo ho pa ha ya asɔfo wo se Ghana ha no yes opa mo ndɔ mo ho opa mo a mo ndɔ mo ho ntwitwa mo na ntimi ɔmo wo wo mo nuase a ya asɔfo e dey tena asɔfo na obi a wo fi sɛ wo nua kra fom wa enka de na wo sɛ wo ye o mi nua e bi asɛm wa frɛ no phone so o mi nua o na asɛm a kan yi sɛ wa nka ni you na ɔno so ayɛ da kyɛ na adwe o wa anya ade but sɛ obi be ka bibi a wo a wo ye nyame nipa no eni kwan sɛ wo soso so o ti ase so ba soso kra sɛ de obi mo kasa o ye frɛ ni sɛn me yewe me wo we ma ye japade a me wo me pa cho ni nyina hu hia ejapade a wo den obi ba adwuma ni man sa na wo ye den ma ki omo de Pentecost ni omo Methodist ni we mo ba no omo we omo gya hokọ enti no ye ma ewiase no ma ye ni nchi wiase no ma ho enchan akra na Nyankopon se ye de ye ntwe no na me mblemi obi a because obi ase nyame afre no me nim nyame kro ye de afre no ofre no oti ase but Bible say ye mani nyina anya de emmom nyini na se twabra ni du a eni ebehu de efiri nyame so ati ase eti saa no ma na ekoso we sisei me kase ame wo we sisei ahu hia mfa so obi ani so but wo ye sofo yi na se meka se wo ye nyame adwuma wo hu se wafo ene unuanom ekontokwa a nyame adwuma mu no wo hu ne se bua ma nyame adwuma koso ana se ebre nyam somana se ebre nyam somase oti ase minim obi wo ha he ka ni se na ebia na ntokwa no ebi omukun wo huhum na apie hu na mani so de a media minim on se bebre e challenge wo mo ho oti ase enti ebi wo ha omutimi challenge wo mo ho e wo sunsumu a na ade na tija na aba physical so ati ase but what did the mention as enti obi wo ha makun wo huhum na apie e na obi wo nso so a ebia obi hu se ni nua e ko na nim chan no eye ne ya asofo we so much asofo modi ya wo ana say ya wo asofo eno ma ebi mu ya eno mu nyina wo de ebi mu ya no ho eninti na ama ene o kasa ebi a o ye difo a na obi a de fake we tag but first no ya kasa we nyame nipa na ebuo ya den ene ebuo bi anya den because no ma bi wo ho a nyame nipa kura ni ko asenka wo ka anasa wo ye what ya say na nso hwani eko afrobi e kire de owo properties owo eno mfa so be na wo so enti nyame adwuma na ye na amani pa bebre sisi ano o matoba ha akasa asole dem kura me nyadai mi si obie amanyame adwuma na ekofam ama akra na wo se ye twen because ena na aye fashion metima kana kra kire wo se nyame adwuma pa e wo se ye no enye no na sesi asofo ni bimo ye no sesi aye fashion yes. Thank you. Right, I wish you at the party and on the good so share Samre. Obenya Facebook, obenya YouTube. Yes, YouTube no mo share my we am from adwen chire so mra e bekin kan nyina so at the party so e dey man. Samre shodi so o han me be bopren. Shodi ye hwe ensem a ekoso Ghana asofo mu obeti nek ensem no ma dem ta awurawura mko asole yi pa. Boy na ensem no hu asofo ntokwa. Oye nipa kwa asole eba sa wo so wadwen kire ho ne say Ghana so for 1 and 2 akonya we na mechia ade party efo nyina because enyo man ke enti ha nyame enhiro bibiara wo hwe ade party na mechia me ma me ba ko na ne birthday o jame Asserting na wo chia dia nyame te wansa na ba so no me mo ato aso na ye ni aba ba ko ahima ba ko o Canada Anan, ha wo hwe ye pa follow the party dan den na wo hwe ye pa nyame sha so follow the party sa me to asoma me yeah into
Madam Linda Kisi Linda Kisi who Germany nyame insure na e wa woda ajo dia meka wo asofo no binu me say when mu nyina nti na ma yen ya sabe ye difficult wo sa asofo ye problem o ye tin kwa so no yes na mo asha sa asofo mienu mani wu ade mo twa mo na mo ko eni wo we je na wa sorry dem na member na just hey and what's that man no enya na kwaso hey it be sasa nyame fra wo no say na nyame ne fra wo mana say na nyame fra wo enti ye ni asofo mpanifo wo Ghana ha sa asofo ye bibia esa wo fra anyway e fra we e kasa e chuo mo kasa e kira wo dem sha de pedal kan na e right and as e yes say asofo mpanifo amoda asori ano sabi o uno yanko problem obagina puppet so aka saasam da ba bontana na en sese basa e kanya members mpo na mo ntwe fra wo na mo ntia wo enya mo asofo asabe ye mamefa we first Obofour first ana Obofour de wo so na wo ye peni so odi enyim peni nim de papa na ye ba me ka asofo die mu no wo ba kire se wo no ye peni itinke hono as we are spiritual penny sin no and ka wona friend atia ya wo penny bi wo asabe aya na adwe na eto sinka itinka wakoye ebi abrantu wa adwe no wa na wo ka se sofudie mu wenyi wo mu no e ka tia no friend oh papa na when they say me say na mate identity na say basa wa woni say nyina ya sofo esa na ase ya guru ya ntuma fi na wa bontinti we na mesra wa woni say nyame mu no mani say wo da mo amfa me ho ofon so na to me ni bitun say e trend na yo nyina wa mo pe asofo pe trend no pe trend na mo pe dey asofo no pe trend oh there yes papa one pe trend no na de ba ebinum papa say me see ebinum ana de no ahye because wo hwe ya papa no otabe mu dankarula unhu sa no ma we ebinum that's it papa ebinum yi asa say pe trendy ba jo yenhwe papa ya friend is saying second chance so no na yes one pa ya kan send you esa enya no pa bonti meka say enya nyame akromfo na den nsu e ko wiwe mu na ya nwhwe me say that follow ade we di ya etwa video ya se me huta me hwhwe ite e friend na mo pe na mama mu nya sa de na esa na sabe asofu mu binum a wo mo ya papa nyame afra ya hu susu ye wo me ti wo me hu asofu ye Ghana ha ba ne pastor hu me pastor nyina me do yes hu asofu o mo ya Ghana ntemenzo okay now one day my friend ani say one person okay good my boss sorry I dey na hu was Ghana asofu won a ugiri se hu papa bi a wo mo Ghana ha no Ghana asofu no mo ne ye bi o mo ye entwa se almost ye from asofu yes binum o ebinum tina me ka ebinum no can you can me me asofu dey we good dabi ajo so bi abeka se no sofu you let us asofu nyina anya na dabi o de ya cannot ase na say na me spiritual fan not and they say na make say but ye ka say asofu no binum ne am mo ye na time e ma sabe me ti wono say na o san say wo nya hu so papa bia o wa eno na kwati pese wo ajo nie me bia ma huhu ani nie me bia asofu no binum ada say o come na bia ma broken heart bia so and why you no papa enye date asem na ya ka broken heart na me ka Mr. so bia breaking the heart mamusa asori bebre na ho e di ntipa na wo pese bo kwa asori ajo dia me hu ni say asofu no bebre eye sika anya mo nkwa mu dia but say ni tight kakra wo betua ai so di atutu so dudu kakra be ye fu pay so e wa asori ko ho ana wo betin wa gye nkire e de aba e wo dwuma de esum amanfo bebre na hwe jo owusu also hwe free Germany nyame hira German for mugu so hwe Adepa TV pa Emmanuel Bedin so also hwe free Belgium tie chia Belgium for nyina mugu so mo hwe to asma eti ajo ni asofu mu bi mu ya de e ma ya ni ye nyidie wo mu because wako so bi e so kanya mi asam chewa e be me wa satra no camera ko u be di ye ana u be say ana be wale we he me kai sam bi mi kwa so li bi o teshi wono
Amen. Tombu suffer. Thank you. Meba Subi. You know about Doctors Odum. Also, free UK. And I mentioned pass UK phones, Mugusu Amoshe. Obapa anointing with the abbas already and so for 1 7 years. Would you have put on bar? There's a new link. After 4 share. O share a year a soft beno. Na in some sea combat na say a soft one some. Nemo, Omodia media so, not in some Bujan. We are Christian, you know. As me a child, mom. One thing is, yes, Diana Ba. A swa, I don't have a wound diacro. Mango and so, and Kana and Castle to me and so mango. Yam is someone wrong. Say, no young point, Jai Pebia Paman. And Nuntina, and you may be one young pa best. If we are some imposer was so soon, yam in your main force. And you may be what you say. O chabeni dua. Nene wa wodi ayeno ye de wako ha sei eye dan na sofo a wo kanya me asem eye Yesu adwuma na mo ye obi ani adwuma eye Nyankopon wadwuma na ode ahye mo nsa nyamesom ye de Bible na toto ya brabo ho eno na wosamo ka omo ka bebre se ya na eye akoma nkofo bi akokasa akwankyere nye because omo ku Yesu moja na abayifo nkungu akwankyere ye akwasi ye wo bibia na nakade etomre bi na se wanye obi a huhum ye deep na wankyere huhum akwankyere bi a obetumi abompa ya be 10 years enso na bi akwankyere kitikiti bi answer enti ni omo ye eni Yesu moja eni abayifo nkungu ni ade no ye wa akwankyere firi nyame Yesu ba wiase no what in tasuo de fra de TST ni penny senka eye na ngebe mo yo hwese sofo na tin tasuo afra hia atini penny enka de se mo fi nyame nko ade a enka ntoko be ehun hia o ye nyame sumni me so bi ye nyame sumni abayinfo nko o se Yesu moja wa ye bi me so ma ye bi na nka entokwa no ene de se wo fi nyame de na wa ye Yesu de ni de Yesu obolo de ni de ye kala de Yesu moja kwasi ma me nkyerem kakra eye wotumi kura de coke na wa wugidie na wo de agina ho se me densan gira ho ma Yesu moja eye aduma enti munya se mo ko ho ama obi beka se de na mo kyekire because mo ye ton ho de me pese me ko ho was o de ma kwanti mu mfa makwa enti saa ne ma na mo ye ton na ni Bible me de me nko ho ti saa Yesu moja na mo kokoko ho no obi wotumi fa nsuo wotimi fa ko minu abia wo bia wotimi fa gina ho bompa ye gusu se medane ne Yesu moja eye adwuma enti o ma kwanje na o ma fa na se Yesu obolo kura ye din o se wo gi Yesu din na se wo ye nyamesum ni konkun ampa o dane ne Yesu moja eye adwuma enti se nka ye papa videos wa ayebi na wo so Obofour na ade ba na so ayebi na mo ku Yesu moja do no kura wa be wu ko awon ku Yesu moja ku Yesu moja ho na bi di ka ade ba abayifo nkun wo de enye mesramo ebrewe ya yadui enche na Yesu ba enti munye confuse nkofo dodo na wo ho still nyame asempa no o mate so munya nyini enti enwuma bi sei ba na a confuse nkofo se ya Kristofo dia mesramo mumma ya brabo na nsa na mfata ye mfa nyame so mantoto ya brabo ho ni enya ise me na me ba ya ache me na me si mu ache ehun hia me hu se ye mpapa Obofour ene ye mpapa yi Obofour eba age ma wo mse papa ne chen e na wo so se nyamsum no so wanyini wo se eye sa na tie dia na wo ye mature se wo ye sofo achede a me gidi se papa no wanyini chen wa ebetimi aba se obetimi awo nti enka in a way you should have looked for the papa no anane number se oda mesra wo ye panyini enti ene ma bi wo ho yenya ya Kristofo ye mpese ye beko na ye be ye hu sei but the na Kristofo dey say dey sofo kan ye Kristofo kura na ebinom minka so omunya because me I know my brothers are prophets and I believe in them me sofo ye sofo kura and I believe in them there are some pastors that they are good pastors enti ya na me mpese enkatebodwiefo na omunya no enkatebodwiefo na omunya no e me frankate papa no yes ramo enkatebo nwonfo na amomunya na amu frankate mu no ye mamu mesen katebo wie papa no because ye won katebo wie papa ye wa Kristofo papa ho ye wa prophet papa ho ye wa asofofo adifo papa ho eti se mu ye se ya
Etoda sa atofo mienu ye BBC no wan hwe yi na se wukoma wan hwe no akoye third person na ye ka so di ka se ye ni asofo mpanyifo e be from ebi no ho no wan hwe yi na akofre na akoka se anhwe kwa na wo so ye bebo odi aba abeyo eti be sramo se ye Yesu ya ye ka ne ho asem yi eye Yesu ya obewudi ye nkwan Yesu ya enche obeba yi dia me sramo ni moja no obi atumi fa nsuo obi atumi fa drink ejida didie su kasa be dane nsen Yesu moja eye aduma eti munya ase mu ko abayifo nku ne abayifo Yesu moja ne ade hu no na Yesu moja ni ho mani ba ko. Thank you me ba mo so bi na ahefo a mo go so hwe o mpese mu hu ensem a ekoso sabre producer am so you ready obesa abo Rev.obofour den kakra de mai Stephen Adom Kyei Duah den de abatwam na Rev.obofour den na ye current one ja samre ya betana se a ye guso hwehwam ye nua be ma sika ba kofi wo so hwe ye efri kata doha ono hwe ye free na Mary Tabri say Tabri ono so hwe ye free Italy Italy for me who say jamu guso mo hwe ye pa enti producer meslo said ahefo no guso hwe samre no Rev.obofour de no bo ono nko a de no fama me na yentie asama wo de tudwa afa Stephen Adom Kyei Duah ho Satan ya di obro asem ne so bro asem ai ya me ka uti asia dia afi na wo sha 3 years ya di asha dia boy ya beti dia tu etire ho No, I am honest. We are the murder case about Kokra to Swa. Yabaju to emergency unit. Me yet me can some to me sooner and I'm go for Fonso. Between year 31st, I'm atomic park away. Last year 31st. Yamo would already 9 days. As you need to baby in fact. Ya high bus. Any challenger 9 days I say no catch me obi a obe ya sorry agisi the car chini the whole Ghana ansan why ya sorry bako enemy am me te won anipa adware aba uti pan me you the crazy you the crazy what you say akokura yare fo wo yare nti na wo se me nsere yare ebe we de o yare enipa bu a se de o tie no wo bodam wadwurum oluma wo de ha po de yare no wo po bi na ya me se wo type fo ho wo ya 2019-18 so for me your old customer and I'm still in the move. My blaster and I check. With a soup for me, you coach you. What's the for me? Just him out. You the mad? Are you the case? You can buy all the bloggers. You can even buy somebody from my camp. But I am still the title holder. When I speak, it becomes a law. Without me, you are nobody. Shut up. We are talking and you are shouting. I say go and fight your levels and fight with them. I am not your co-equal. Are you getting me? No, I saw na me ka wunyanti ase ma me nchire mu. What do you mean this often ne? Now can't you me say me chai me nyini ansa na me this often na de wadi a chefri ne nkora abremu no. Me ne ya pe. Anya utipa na me. Ko wi utipa for. Se wo pe de ya de age ya de age ya de to dame. Ko to dame na ko tena ko anu ase. Ah, they were back Okrano. You are back Okrano, you're coach.
da nyina esi fitam Ghana fon kan kore eti ne adwane akɔhye age achi no me dia wanyini na wa hu nyansa na wo ye hu se wagimi a na so obi be na ju so bebu na ne agu de wo ye so na odi mfie abekasa. I am still blessed than you. Chance papa ya de bodan so pa dia eno ne adabo roofings and resist heat and afa enfedi so ni color bond material or de bodan so nti o ma 25-year guarantee a ema wa rehemu sa wo pe adabo roofings e wo enkran ne mpatamu afo ni kire of ankoberia mo amwo kumase ene ne mpatamu nso mo mfo ni kire ehwa overseas junction adabo roofings mo ye samenhia e wo dan boso ampa fre 0248 944 710 esa ye WhatsApp number Fred Adom nani wo mu ni edwa sefa abusia ayegusu ide na beka se akwankyere ana ise entokwasi ho no prophet yenhwe ya na mo de mo ma akwankyere na se asoro mo ya soro ya mutimi ema direction se bia nyame sesei akwankyere so ntokwa wo ho ana wo ya akwankyere na obi fufuro sofu bi su ko ye bia e wo se ntokwa ba ho ana there be say One and Yameno Akasa will be say, and God is not one way God. So Yameno Akasa and Yankopon so bet him will be iron. Akasa. What you say? And will be on so obey him in the GD, Eddie Aya DB. Amen, so I Juma. Say to so be or cry, yet to me one pie good cocuso near the amount. Ninano, and ye cook na I say yes to Mojana, Abayfun Kun and a BB. Yami to me now. A dear chile no, what you say? Because say offer coke ni sana say so below say yes moja cry moja no cry say obi ewu na ni moja amokun say na wo beti matter free yes moja anya better say moja no so from cry no asase wo so eti ana no ma bi wo ha like though why you be our friend yes moja e ye gidi a enipa ni di be sha de enimu no eno no ebe ma na yeden aweke what you say eti se why yesu moja o no obi so ayeso bola ni nyina se wa bompa ya guso ebi anso abompa ya guso se so bolo yesu moja obi abompa ya gu ni de so enti no ka mi hu boni bi ayeden ewom enti no se we si na me na di ka ba ye na me na me ye se ya ehu hia what you say because yesu moja no nkasa no wa be hwe agu edi abeji enkwan wie dada enti ade bia wudi ye bibi no eye tumi a wudi ta kira ase mpaye na ubo agu ade no so no se nsuo kura na mebo mpaye agu so a megidi se nyame tumi abeden abetrem adenti na nka obi asole onko sto no nko to ayi bodges na nka onfa nyewi oti ase ye wo ma nyankopon yi wo mo a wa frɛ mo enti no ade na ode ma wo no se eye oil se eden o enya oil na tumi wo mu dada tumi no ewo wo nyame nipa nim ana se wo nipa na wo frɛ wo nyame nipa no tumi ekuta wo no na wo di impact eden ewura ade nim enti se ye so bolo se ye sumoje wo eno ankasa ntumi nweke se de mi sister kan no se wo fa koku ana se nsuo na se wo bom pa yegu so a eye adwuma edipandi obi ani nigidie obi wo ho a ne mo wure kura ye ne ya o expect say nyame nipa be de ana so be obi be bom pa ya ma no ewo mu saa but edu ba bi a aya na eye level bi wa ho odi nduri enti wo mo ye nyame nkofo nyankopɔ ankasa afro mo no nyame amomu tumi a ebro wo de no so enti se bi edu de ade a obetima ma wakwankyere Elisha eya akwankyere ensu a na obi nom a na onya miscarriage omomo de ayoa ne nkyene bai ema ne de ya akwankyere kogu nsuo ni ema yale ne miscarriage a na ewo nsuo ni mo no efiri mu ena Elijah nsu obi akuma to nsuo mo no wo twadua e de to nsuo ni e kasa ma akuma ne betale edua no so eno nkyere se bia akwankyere bia nyame nipa bia ebema bia no enye papa na emom no sesia no ayete se betakari na aye too much enti no yehu kremu a oye kremu papa what you say but ye won kofo bi wo ye nyame nkofo bi wo ho a nyankopon na mom so e chine ma oh yes ye nyame adwuma nkasa wo no krem what you say pa
Na Ghana na Afghanistan. Dudu na wa ha. So Enya Ghana na Afghanistan. Dudu na. Wa wo de me kyerɛ no. Ye wonkɔfo a omu ye Nyankopɔn adwuma ankasa. A kyerɛ ebi a wankasa on sɛ ene nipa na aba no. Omu pe baabi a hoye he na omaduru ho. Oti ase. Omu nhwehwɛ Nyankopɔn akiri kwanyo. Na emom no bibi omu pe a omu benya. Enti na omu kɔ. O pa wale o pe we nkanya bɔne o. Na nso wo sɛ wo hu baabi a wo yɛ dɛ. O kɔ. Enyu obi ampo na wo sɛ ɔde ne nsa we tu so. Obi wɔ hɔ a wɔno ankasa no wɔyɛ demon. Ɛna wɔde enwan homa akata no ho ɛna wɔabɛfrɛ nyame adwuma nim. Enti saa nipa wɔde ne nsa to so se kɛkɛ kora. Enti ye nua no ma no obi wɔ hɔ a ɔmmɔ mpaye wɔn di sani hu sɛ sɔfo yi nyame nsa wɔ no so nyame honhom ɛna wɔ no so. Ɔte da ase abra no ma ne kora so aduru hɔ. Enti bi a okɔfrɛfrɛ empataku ni bi na ɔmo yɛ ɔbɔne a ɛno na bɛma ɔbɛmabu to bɛdi sɛ nyame kɔfo bi ana ɔte sɛ de shorty a ɔkekan minim baabi a wawu ɔno ni ɔkekan papa wɔ hɔ susu akyi ba ɔbɛhu yɛkɔ YouTuber ɛyɛ yɛnua bɛma baako yɛfɛ no Steven Boachi Iyadom Steven Boachi wɔse Ghanafoɔ ɛwɔ se yɛgyae asɔrekɔ wɔse Ghanafoɔ ɛnya asɔrekɔ wɔse yɛsɛ ɔngase yɛnya wɔse yɛn stop asɔrekɔ yɛnya akɔkora mene kɔ sɛ yɛkɔ asɔre yɛnkɔ pɛhwe wɔ because asɔfoɔ no twa yɛntoro ɛna sɔ de ti a okay nti Steven mɛsrɛ anyɛ ɔmo nyinaa wae wɔse ɔmo nya asɔrekɔ wɔse Ghanafoɔ yɛnya asɔrekɔ wɔn ɔngase binom wɔse nyinaa yɛnya asɔrekɔ na so Ghana sɔfoɔ ɛnka no korɛ Steven yɛwɔ nyame asɔfo papa awie yɛ bi ɔmo yɛ adwuma ɛfa asɛm no efa asɛm no kyerɛkyerɛ ayɛ na nipa pɛnsɛnkyɛ Steven men kasa obɛyɛ ma me ho awɔ so mesra wa bia wonti na me baayɛ tie sɛ wagya asɔle kɔ a wo de fa nyame asɛm sɛ nyame yɛ wadom na sɛ ade akyewa you must have a reason to go to church wo nkwa kɛkɛ kura na ade akyewo no kɔ asɔle bible sɛ yɛhwehwɛ Nyankopɔn na hine ne tene kan ɛnkyɛ Yesu wɔbɛba ɛmfa ho ne kya wakyɛ ɔbɛba na sɛ Yesu ba ɛhin na wobɛgyina Steven ade nti na wo nkwa asɔre a yɛntoto asɔre na sɛ deɛ Ghana for of boy yɛdi akwasi papa wɔ hɔ na yɛ papa bobodi papa wɔ hɔ na ɛto da enkatebɔ wie no sɛ ɛfra na sɛ wo wie na akɔ sɛn nkateɛ nina enti Steven mesraw tu America ne ne ya yɛ ka asɛm fa yɛ wo kra ho adwuma na ɛnkyɛ na Yesu aba asɔre dan de yɛ ntutum yɛ ni abere pa asɔre dan de yɛ ntutum awie yɛ brebro nsɛm ahyɛ ase yɛ adwuma tentem wɔ yɛ na adwuma tentem Yesu Kristo so wɔ hɔ sabe ya asem wati asem ya ko ye adwuma ma onim se sesia no obonsam enso ewo na sofo wo ho oh yes bonsam so asofo wo ewo ho na ya na bonsam asofo no obi wo ho a wo de credit card abo coat gina ho oh yes ba se Nyankopɔn bie wani e ma hu ni nipa ban a so edimo enka obehu se no akwa ogina we se wo ye dimo ankasa yes obi anyame mfra no nyame kura mfra hye no oh yes obi anyame mfra hye no ene wa frɛ no o ti ase wonu ana frɛ no ho wonu ana efrɛ no ho ene wo se wo ye sofo Bible said by their fruit we shall know them edua na ba no ye di behu dua koro what you say enti no ma bi wo ho a obi wo ho a Nyankopɔn frɛ no wonu ana afrɛ no ho what you say nyame mfra hye no okay good sofo ye nua baba ko ye fɛ no Oba pa Adu waka se manage no pa wo se Ghana ye wo adifo papa wa Ghana wo se Ghana no wo piem o man Ghana ha adifo a nyame yusu mu awieye bere mu papa e wo ho enti o to Ghana fo nyina afo se ye hwehwɛ adifo papa no Oba pa Adu nyame hira opa bia wo bia meni ba bia wo de nyame hira wo de nsempa atudwa on se adwo wo bɛka no kra ye wa asofo bi wo ha se bibi gi ye okrem ha utimi sa squad ni mu ba ko na de sa confusion ade ya de aba wo de wani tutu ye onkofo bi wa wo mo de Nyankopɔn adwuma na e wo so mo ye no o meja to wo ana fashion ana mi wo we ana me na me ye sei e hu hia adwuma na nyame afra se bra be ye no eno na wo ye na na enti na me kan say Matthew chapter 5 verse 11 no was say me dinti ye be kan samboni atwa ntro e de agum so na mo mama mani nje na mo ho nya den ensepa mo efiri se
Makatua eni asase we so e wo soro. Enti obi a ye nyame nipa. Na se bia asamasi a anase onua kra ka bibi de atiawa e wo se wotumi ye den enya abotre. Wa no na sesi a na akoye show off. We say me we say me my say eno no emfa so bi anya den. Ema yemi ya be ma tuga wase Ghana asofo no bebre eye azan omo ye 419 enti on de omo sele no ma bebre aso mo tonto no ma bebre enti on otu asolo ma for say yengiri ye ho nhye ye dem ye mo mpaye yesu fewrade yen kenkan atweresem no ye kenkan atweresem no ne yengiri ye ho bom mpaye esu gwrade so awrade betie ne de ye to sangofo we so dia ene asem ene ne be yemfa ya ho to sofu so eye nyame ne ye de ye ho to no so sofu de oye nyame se na mu wa asase su ha a o chire kwan be fa asem ye say tie eno na ma de nipa bebre ya no my disappointed yemfa ya ho to sofu so nyame asem nyame ene ye de ye ho to no so na sofu de wodi wanim ena o chire ti so wo hye na se wo sofu no nka nyame asem na wo ka na free bible mu de a wo ene se wo se nipa yi o free nyame. Yes, what do you so there? Who made mistake? Yeah, well, I did do a so I say, Shadam never on piano. And also, many in because you know, maybe or strength into me. Because, okay, 2 Kings chapter 4. Assembly see what Bible. What you say? Obino your default. And no cover Bosia. And a Bosian went to me another. And you win your befan my day. Not a kaya then. A card of fear. But, Obofour Elisha and a burden, a bema meno aquanchere, a man de oil or see dear ben I was oil to Twebiaka and or cofa or son copegalum or copayano. What the aquanchere then? Adding mano. So for Winchawano won't say before aquanchere crown or head a mamma, I say the Gianaki to a on your money. Yes, what is say they say. So for about fee and also Kunani, would you want like it to an arcan and sound for a casodi bubble? And so now what they be see what dear Diana and money dear and what young wants them say. What nay be a empty piano or money, that is shoddy. Oh, yes, a soft bed music. The air canon. I do the air canon and no correct. Nansono, a binimafa, Brunyaho, Aaron Coco. What you say? A bit more alpha Brunyaho crackers. Into the mechanic say. Before we Konya minipo, and yes, I would also solely I know the who. I was some born home pie. No original, say and Kawa many day. Manco. Okay. Bedasi, Obapa. A year in your baba, Cone, it was a same fan a year Obapa Ado. Yaminimo also or UK. Yamin Shra so do a venture about at the TV a programmation. Now, and some day a Dawson, and then Minum Casse, ye bora among your same more. And Primpri Amrum Casse, I could do for me now. MPP for the see and giddy. I no say no. MPP die or my son, Aqua and NDC color. In fact, there's some cause of Ghana. Now, answer your video. Emra. O tanfo e na okoto tuo e dia ma na de buba asem na oni nya asema de no be o mate to mo advice akadam de ma chama unti so woni de ntia asiama e pe ne nkofo abeye police station executive so oni de ntia asiama e pe nkofo abeye police station executive anka besu I'm telling you imam e ka kire chama me peda sempa because the signs and wonders now I believe in that. But one way or bet place in the soup. And media demonstration yet. Say, I dear ABC and ya. I sabi, be a political eye. Be a who say, for me now, the seat is going to our opponent. Okay. Seat make one this for. Okay. The back campaign my presidential. Okay. Yeah, campaign my parliamentary. Said yeah. I see a man in the for you. And you know, and this is for over 4,000 now more to about my see a man. Or about the forms, Niblu.
Yeni momo e no manante NDC for or mo pick MPP forms need because mo somehow they have the same to win the seat. Okay. What they 5,000 20,000 cars are all touching. MPP for here dey Obofour say yes I campaign na Obofour be we need 2020 no. Obofour o mo talk adi be man na. O me 5,000 ni na. So yanso be ko NDC for no in the parliamentary seat no. Now say 2025 no say MPP we need presidential no parliamentary. O mo bengi nipa mo de Ati eti weye yimana doma opposition Canada former Tesla president 2016-2017 academic year. Okay, and a member of communication team. The bia all radio so kasama MPP. And they will say send you so yeah no sa na wi aso yeah. MPP show bia community no. What are to you? Perfect. Tia gumu sisi e. Yeni agro. Pakalo ha ni ke gem mu. Ko mo no ko na usa mi ti. Ono ko na. O ka green white na nyala black ni. Check. No more independent. No more independent. Until the death of our free and this can be free Europe. I come to for Ghana. No, me used to tap send. No fee mobile money transfer. Eye easy, eye convenient, eye fast, and sounds so free. Won't you share? Me discover ye map him. Tap send. Intienne. Also download the tap send app. No, ever mobile phone so free. Na first ka come abusuya for Ghana for na. Tap send. Papa no. Formana abusuya. Ese ohon so aye adeya MPP achita for say forms e bae no in fact ye yi mu dire free mu ana mpanifo no mu hu hwe enti me no nka say e no makofa painter o mo de asesa akoma NDC for enti mo so mo ni 2024 o mo ni NDC for e twa bom in fact sanse mi aye hye e wo formna sorry I'm starting from you o giri se die enti na emabunu emrante be sorry say e bia o mo bowra party office akoye sanoma wi o giri se die enti na manako basa me da se ajo ni nyina ni se scan akodi ba ko fobuto sika akodi ba ko fobuto nti aya no mu ina bi omo twea na ma na ise omo dwa because ene you ko party officer ho gbogoro ni ho na nka first onana odu kasa onana odu ye me am party office kwa ka bedru na drink ni ade hye fridge and no bedru wo we won kwa office wo pa wo de age na bibisa se inti aso sika na wen sika so na sika na yete so na wen okay ajo me hu sika no because nyina no kwa betimi aka se me na mo me pipi ni po wo ko me na no kind of just message ade we oni me ko akwa ha me pipi ni po okay but me hwani na aso iti ade ne de ekoyi ayebeka enkoyi enso ayebeka because ye hwe sadia eja ya makwansem o kan ye to ya koma so ena ma ye to man but ne ya sa ne ma ye ko so me dwo ho amentiase good aye Prophet Adom ena de adwuma de ye no na ye pa if we say
ene woni ye kasa wo so ro adwen kyerɛ ba nto wo do ba de nso be kan e de amam ene wo busa sem bi wo se wo kra wo ntia se Ghana fo kra e kɔ ne kɔto aba wo ba pado o UK nti abato de se wo UK pa de nya de so beto aba pa wo busa Ghana fo se wono ntia se Ghana fo so ga se kɔto aba because ehunu bibi a wono e de enya free so apato ne diajo esese yeto because se wan to aba as uye oman ba pa na bia wan so hwe wasetena mu na nipa wot so no hwe na wuntimi emmoa wa esese mo ma mo kokomoti e kire o hwe de emnantie bu afuafu emnantie sori o mo sori abora party office e kokonto kwa no so di hono nyina ye sika ajo ma menka no kware eye na sika na bi ko mo botom ko mo nyesa sika na kodi ba ko fo botom se dia menka no aye se that time ye nyina ye nim se dia o man no we MPP we NDC sika kakara ka 1 or 2 bi but na ikwe makra me ka se yes ye ma no hey ya ko sala ya ko wo ma me ma me beje me certificate e do ko ye hu hwe eti bi bisa o as yam penny for ye no mo ya mo man no because I say I say man no e mo ele e no ba ko ta bia na ko tira ba ko ne e ya tumro so bebrebe enti ama wo ye MPP ni na ne kura wo kasa wo fele ana afa so wo fere kwa o ya enye wa na akoto ma wo me na fa sam ko wo na no enti me bisa ye penny for mo nya bibisa de o man mu ba go kakra ensa na say ye ye to aba ye lu ya bi say ya to aba because ye nim so say wo mu betimi aye ye hu amampani no ne ye frisa wo say dia at least ohu okasa ne kasa ni wo ba maniafo ye tisika so sika wo ho ntia say it not ye expect something more okay but as the ye hu there as our mayensa yes for me ye man penny for enti omo nkasa omo because as MPP for bebre no yensa yes for so Ghana me MPP Ghana tie esi for man yes maybe they see it but yes okay yeah maybe they MPP yes yes and yes papa yes what you think Ado esi yes for okay thank you so for ya hwe so for emnantie edi osu se edi ndi pa no mutimi sori se ye kwa akwese we ye kwa kwesi sade we na kwan pa o ade ba ko ni se bia ye beto aba no wa magada ye ama mo de adwen bi atuetim chale ye sremo mo nya wa de maye se bibia setwa ye be ma maye den ye be mo afili what ase afi ebi wie ya afi nipa no kra onu be gina ho na ogada mo no a wo so opamocho mo ntoma na bibia ye we ya ye be setem no ube wie kra no hu ni biem what ase onu bodyguard edi na chi no untimi nkwane nchan nti abansa na onipa no so nani ayeden abre nti no ene onu so be den ebe ne obeye because comedy no ena bo sha wo share no wa nyeden mami guys adidi jawo enimu na na mo o ti ase obi wo comedy ede no awie anajo wo ye campaign wo di wachi wo fa oye we say na ebe to aba na wi a na hu bie ma o visa nya ya enti ono nso no o mbetima gada no mo so adibone so ati ase enti adidi ja no na amasa no ma no ye den o hu no so because we di akire sa e bi kura okodi akire ma obi kura didua bi hwi ni trim na nso wonim se ebe a wonim se eden a ebe den ebi be so no so na ba na se aboadi na ase tuishu aboadi no eba sa na nani ayede abre ti ono so obedi bone nti sa na tie oba pakisi ye hwe asemi oja kan akra bi na say ye mlantere ni abre den I say omode JDM eba NDC eba 2024 ande ni mso be fan sesi ya nkasa no NPP for any NDC for nyina ma yate asese ye beko ye nimu ara na ye mma ye chibi enti aya na eye se NDC for be kakra na MPP for so be kakra because we ti so a we se me ba ebi na ye kai ye ti sika so ye ti ene mama na namra na sika na ye te so nimpie
na na ba ya sika bi MP ne ti say the adwin na mudidi agro e de ye hu say pa wo pe na de wo so your man ba pa edu ho na beto abokọ say ye nku politics ho ye ne obi ya nye adwato bi a obeto a na wato ni ba dodo na ase akwasi o mo nto obehye dem na wada na me de me say ewiase no so hu sa ye din say ya no hu say enche na ne obeba no waba what is sa hye wa adwima wo massa politics no a ewiase a eye den ene nkofa they say MPP for na eda ho ne yakwa akopenti no NDC yen papa mahama ba o di obeba bia no eye me say wiase no ye nko ye chibiem ye beko ye nimara enti mo ma ye hu se wo man ne mu ye din na ye din a nyankopon asema wo kaaye no eno na abam Abusia oni ku so hwe Adepa TV na ka kire mo se tap send aso yasene mo na eboy chidom kese pa ema dwumadi eba so live na abusia ye papa safo apostle kojo safo kantanka in fact waye topaye anase waye bom Ghana edu de na se eja yiku papa ya akofo bi ba ye so mpokura na ye protection kese pa na yanko bom Embracia. The man from Mangana, you so can thank you. No man who say that no one yet he found work and thank him. Now you see here, and as a man be a why your message if we beat him, you pay one of you, yes, no one, one soup, not a year, when you had it. Yes, young man, young one yet. Was under so man be a mobile, which now only no man it's a Ghana thing. Omi insum yem wa katanka. Katanka me ready for Russia. Tanka try my mesala etu assassin and a metu chassis. I'm a young nina was no OC rocket another message also I can my uncle so prime upon an average of 1,000 feet. Never say you ever could do no each one ja idiot and Duncan it na see be the man from Mangana use the engineer you so can thank you no man who say that no one yet he found work and Duncan now you see here na say man be a why your message here if we beat him you pay one of you yes no one one soup not a year when you had it yes young man young one yet was under so man be a mobile here which now only number of man it's a Ghana thing. Omi insum yem wa Katanka me ready for Russia. Tanka try my mesala etu assassin and a metu chassis. I'm a young nina was no OC rocket another message also I can my uncle so prime upon an average of 1,000 feet. Never say you ever could do no each one Chance papa ya de bodan so padia and one Obofour fins and resist heat and a fe enfedi so ni color bond material or de bodan so nti o 25-year guarantee a ema wa rehemu sa wo pe Obofour fins e wo enkran ne mpatamu afo ani kire of ankobaria mo amwo kumase ene ne mpatamu nso mo mfo ani kire ehwan overseas junction Obofour fins mo ye samenhia e wo dan boso ampa fre 0248 944 710 esa ye WhatsApp number Fred Adom nani wo mu ni edwa abusia me no ka say eye apostle kodusafo kantanka ebrebi atwam ana wode eye tupayi eba edwa so amanfo ase Ghana in fact your bambo kese pa ebebre na akra ka say we de omo hwede nso a knockout and in fact amanfo Ghana fo de wo ya de se omo kan wasem saa wo so bi a wo bia no so feti no adwenche e de aba ya wo se boy papa ba so